100. obletnica rojstva dr. Branislave Sušnik ter odkrivanje njenega vsestransko bogatega življenja in dela je zagotovo tudi odlična priložnost, da se spomnimo številnih Slovenk, ki so odšle po svetu in so s svojim izjemnim in predanim delom ponesle dober glas o slovenskem človeku širom sveta. Bodimo ponosni nanje, naj nam pomagajo krepiti našo slovensko zavest, obenem pa zavedanje, da čeprav razkopljeni po vsem svetu, medsebojno drug drugega oplajamo in spodbujamo za delo za skupno dobro vseh nas, pa tudi dežel, ki so sprejele naše ljudi. I knew Dr. Sushnik because she and my father shared the body of editors of the Revista de la Sociedad Científica del Paraguay. I remember that a kind relationship between them was developed based on mutual respect, both in the scientific aspect and in personal convictions. In the scientific world, Dr. Branca was very demanding, but at the same time, she was sympathetic to the difficulties involved in the research. She was an intolerant enemy of those who make ideology of the material needs and social suffering of those people. V Slovenskem etnografskem muzeju že nekaj časa razvijamo strokovne vezi z etnografskim muzejem Andres Barbero v Asuncionu. Spoznavamo se z muzejskimi predmeti, ki jih je dr. Sušnikova zbrala na terenskih raziskavah med staroselci in z njenim obsežnim kabinetnim arhivom. Hkrati prepoznavamo izjemno spoštovanje in poklon, ki ga dr. Branislavi Sušnik Paragvaju priznava stroka in družba. Zato je eden izmed osnovnih ciljev razstave, ki jo v sodelovanju z etnografskim muzejem v Asuncionu pripravljamo v Ljubljani, da slovenski javnosti predstavimo dr. Branislavo Sušnik v vsej njeni veličini.